Lakhipur Online Putoksaba October ki tang kunmari Irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroi pao. Hiangai ginini panba ningol chakobagi thoram Manipur data natana mapan Manipur dasu paksana panthok nakre. Lagliba December thada Rangir Khari dagi Capital Point Phaubagi flyover sanabagi urep yung tamlagani. Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma numinini ki Barak Tampak ki khongsatanga se yuk Silchar da thonglaragani. Silchar dagi kasar police na fake doctor amaga suphare punna taramari sure haina police na phongdokre. Assam cabinet mifamna SSA gi oja lising taranithoi regularize oinana bagi ayaba pikre amasung Kokrajhar rail station manakta pokhai bagi thodokna pung kharagi oina rail lambi thinglure. Haujik mapung oiba pau tabirase. Hiangai thagi nini panba ningol chako bagi thorom ngarang Manipur data natana mapan Manipur desu mapung phana pangthokre. Jiribam district ki oina Hillgard Community Hall Lamlen Ating bi Jiribam da All Jiribam United Clubs Organization ajukana sinduna Jiribam da kundaminari ba purup singi ningol chako bagi thoromama pangthokhe. Thoramda KH Janaki Devi ex Adhyaksha Jila Parishad Maipak Sanamangang President Ajuka Abdul Sattar President Amukok Jiri Branch Putul Bisnupriya Community Amadi Phundai Luangmai VP TRC na mathang sitna Chief Guest President amasung Guest of Honor oina thoramda saruk yakhe. Jiri Development Organization JDO nasu thoromasi Jiri Ima Maira Paibi apun malup Jimpal gi office ta tongan tongan ba purup singi ningol sing saruk yatuna ningol chako bagi thorom pangthokhe. Thoromasi da TA Somarendra Chairman Pari Puriya Thobaning Singlup E Dewan Singh President JDO LB Mola Devi President Jimpal Amadi Nurina Begum Founder Member Jimpal na mathang sitna Chief Guest President Amadi Guest of Honor oina saruk yakhe. Mitay community na Manipur sida khundariba jati khudingmakku amatta oibagi langlida konsinbiriba konsilaga lakpiriba madumakna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯄꯨꯔꯣꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯪꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯗꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ Laimarembi Induprabha Statue Installation Committee Kasar Nangarang Ningol Chako Bunumita Kasar Lakhipur gi Binakandi Part 2 da Lairiba Laimarembi Induprabha gi Mitamda Committee asigi miyoi singna Hai Lai Maira Katkre Thoromasi Haudokpa Kamari Lainana Committee asigi President Khaidem Kantana Asumna Phongdokhe. Ikoi ngasi koin pangthok chariba Thoromasi Laimarembi Induprabha gi mitam makhadani akoi Laimarembi Induprabha haibasi mayamna khangbiri duni mahak asi akoigi maitei gi wari ga sagun nariba akoigi ningon chakobuga jamna mari leinaba adugumlaba nupi laktagi yamna athoibi amani mahakna matam amada akoigi Khaspur da maharani oina palingai matamda mahak asi chahi kunjak kaya leptana mahak akoigi ningon chakobu numit asida akoigi sunai da leiriba sibachingda akoigi ningon chakobugi damakta makna chatlaga ahing jarekna akoigi Chanpur hariba lamdam adu chahi jarekna ningon chakobugi thoramasi tatna ma pangthokna lai mahakna pangthokpagi maramsu lei mahak munna khangi hogiba akoigi maitegi puarida akoigi 33 AD da akoigi nongdalayan pakhangbana Manipur da hadi akoina Manipur ana khamnariba lamdam asida akoi hanma ningthoina palakpa matam asidagi hodna akoigi nongdalayan pakhangbagi taloi oiriba akoigi keno akoigi Laimarembi Laisna se Laisna na matam adudadi Laisna na akoigi keno se mabung se chakobani adu matam khargi matungda akoigi mabung na machan kaubagi amu othokre aduna haiba ningon chakoba se aduki matik akoi mitegi jamna luba tangai phadraba machin mapau oibagi akoigi sagai natai jamna nungsinaba mari gi thodok ama oina tatharaiba madugumba ningon chakobagi nimitche masida akoina Laimarembi dubu ningsimna akoina mayamna pangthok jabani adu haiba Induprabha gi mitam asisu angkui kuidri
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ 2025 ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯈꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯄꯔꯚꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯈꯣꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯀꯠꯆꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯒꯤ ꯆꯠꯄꯃꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯠꯄꯤꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯛꯂꯣꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔꯒꯤ ꯔꯥꯡꯒꯤꯔꯈꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯑꯣꯚꯔ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤ ꯎꯔꯦꯞꯄꯨꯌꯨꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯁꯍꯔꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯥꯝ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 564 ꯆꯪꯅ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯑꯣꯚꯔ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 438 ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯤꯜꯆꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯔꯥಜ್ꯌꯒꯤ ꯐꯨꯗ ꯑꯦꯟड ꯁꯤꯚꯤल ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯥꯏꯟꯁ ꯑꯦꯟड ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯔꯥꯛ ꯚꯦꯂꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ श्री कौशिक रायना ngarang ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯁꯥꯔ ꯖꯤꯂꯥ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔे যে প্রজেক্ট রাঙ্গিরখাড়ি থেকে ক্যাপিটাল পয়েন্ট হয়ে ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত যাবে সেটার জন্য আসাম সরকার অনুমোদন জানিয়েছে এবং এর মধ্যে থেকে 399 কোটি টাকা সিভিল কনস্ট্রাকশনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে যেটা টেন্ডার বেরিয়েছিল पाउगी मिफम अदुदा बीजेपी कसार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूपम साहा अमसोंग कसार जिला परिषद की प्रेसिडेंट कंकन नारायण सिकदार सरुजाखी मखाताना महाकना अक्टोबर की 23 अमसोंग 25 दा निमिनिनी की खोंगसता ngasi ayuk silchar thunglakadaba मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की खोंगसत की मतंगदसु फोंदोक्लदुना मुख्यमंत्रीना अहानबदा रामकृष्ण नगर चतुना मफम अदुदा महिला उद्यमिता प्रोजेक्ट की मखादा नुपी 19,900 का निपु हमदो की चेक यंथोकपगी थौरमदा सरुक यागनी मतुंगदा सिलचरदा हलक्तुना पुलिस पेरेड ग्राउंड पांगथोकपा महिला उद्यमिता प्रोजेक्ट की मखादा नुपी 13,940 दा चेक यंथोकपगी थौरमदा सरुक यागनी नुंथल की पुंग 4 मखाई ताबा मतमदा मुख्यमंत्रीना सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दा लुपा करोड़ 139 चंगना सेंगरकदबा फमुंग 209 लेगदबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की उरेप उयुंग सुतमगनी नुमिदांग वायरमदा बूथ लेवल सभापति सिंह अमसुंग शक्ति केंद्र सिंह मिफमदा महाक सरुक यागनी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्माना हयेंग थांगजे निमित के अयुक्ता बिनाकानी मंडल लोइसंग अमसुंग फुलतोल लैबा लखीपुर मंडल बीजेपी की लोइसंग सु संगागनी मसिगी तुंगदा महाक लाबोक चाबगान की सानबुंगदा पांगथोकदबा महिला उद्यमिता प्रोजेक्ट की मखादा नुपी 13,939 दा चेक जंथोकनी मुख्यमंत्री हयेंग निमिदांग वायरमदा गुवाहाटी दान कीगनी सिलचरदगी कसार पुलिसना फेक डॉक्टर अमगसु फारे पुन्ना 13 सूरे हाइना सीनियर एसपी नुमल महतन फोंदोक्रे हंदकी नौना फागतख्रब मियोय असि सिलचर शहर की मौसमी हॉस्पिटल की मपो डॉक्टर जेपी दास ने हाइना पुलिस ना हाइरे पुलिस महाकु फारब मतुंगदा कोर्ट पुखतकी अमसुंग कोर्ट के अयाब मतुंगिना निमित मरिनी की पुलिस कस्टडी दा थमदना वहंग पावंग सथबा होख्रे আৰু তেওঁ সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এখন জিলাৰ পৰা তেওঁ এখন সাৰ্টিফিকেট থকা বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰে আৰু তেওঁ ইয়াতে এখন অবৈধভাৱে এখন চিকিৎসাৰ এটা অনুষ্ঠান তেওঁ চলাই আছে তাৰ নাম হ'ল নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেছ NIMS এটো চলাই আছে আৰু তেখেতে ভুৱা ভাৱে তেওঁ চিকিৎসকসকলক কিছুমান ভুৱা তেওঁ নথিপত্ৰ বা সাৰ্টিফিকেট তেওঁ প্ৰদান কৰে আৰু সেই সাৰ্টিফিকেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিল গতিকে আমি গুটেইবিলাক পৰীক্ষণ কৰাৰ পিছত আমি যিজন সেলফ স্টাইল ডক্টৰ জেপি দাস তেখেত যোৱাকালি আমি হুটপুছ কৰোঁ হুটপুছ কৰাৰ পাছত তেওঁক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে তেওঁ আমাৰ পুলিচৰ হেফাজতত আছে তেওঁ অনাৰেবল কোৰ্টত আমি যেতিয়া তেওঁক প্ৰডিউচ কৰোঁ কোৰ্টে আমাক পুলিচ ৰিমাণ্ডত দিছে আৰু আমি তেওঁক বৰ্তমান 4 দিন পুলিচ ৰিমাণ্ডত দিছে আৰু বৰ্তমান তেওঁক আমি অধিক হুটপুছ চলাই আছো खांगनजबा मा
हौखिबा कुमजा कयादगी लेप्तना चिंगु थगोल फंगजरकलिबा लेहौ लैपोकसिंग उमंगलाई पांगनबगी खुबम सिबचिंग सोनाइदा कुमसी कुमजागी ओइना इरात थौनी थौरम चलिबा अक्टोबर था सिगी तांग 13 नोंमाइजिंग निमित्त पांथोकलगनी थौरम असिदा लेंबिरकपा पिबा अमदि चनुराज सिंहना चिंगु थगोलगी दमक लेंबिरकपा मतमदा नाट की ओइबा फिजोल सेट बिरकनबा लेनना अपुनबगी सक्तम काहेलकपा याबा थबक थौरम सिंह तौबिदनबा अमदि मखल अमतगी मयाई का चिंजाक सिजनबीदनबा लेहौ लैपोकसिंग उमंगलाई ngak सेलुप सोनाई कासार की सेक्रेटरी केट्रीमेम देवासिसना थादोरप चेरोलमदा नोलुकना निंगसिंगलगले ngarang pangthokiba Assam cabinet mifamda राज्य सिगी चाकोत थौरांगी दमक मरुई बवारेप कया मरम लौख्रे मसिगी मनुंगदा कैबिनेट ना असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की नोंगमदा टीपीडी चंगमा पुथोकपा याबा मिथानोल अमसुंग टीपीडी चेनी पुथोकपा याबा फॉर्मेलिन प्रोजेक्ट की सेंफम लुपा करोड़ लिसिंग अनिगा चनीगा हुंबुतरेट की अयाबा पीख्रे मिशन बसुंधरा 2.0 की मखादा लम लेजदबा लमदमसिगी इमुंग मनुंग सिंगदा लम पीपदा कैबिनेट ना अयाबा पीख्रे कैबिनेट ना एसएसए की मखादा थबक तौरिबा कॉन्ट्रैक्चुअल ओजा लिसिंग तरानिथोय रेगुलराइज तौनबगी दमक एप्लाई तौबगी खुदोंसाबा पीरगनी मोरान अमसुंग मोटक कांगलुप की याइफननबगी मोटक ऑटोनोमस काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लिसिंग अनिगा कुनमंगा अमसुंग मोरान ऑटोनोमस काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लिसिंग अनिगा कुनमंगा बो असेंबली दा आइन ओइना ओंथोकनबा कैबिनेट ना अयाबा पीख्रे असम पुलिस की डीजीपी हरमित सिंहना कोकराझार अमसुंग सालाकाती रेल स्टेशन अनिगी मरकता बॉम्ब पोखाइखिबगी मफम अदुदा ngarang चतुना येंगसिनख्रे थौदोगदुगी मतंगदा अवांग थाकी ऑफिसर सिंगा लोइनना मिफम अमसु फमख्रे मखाताना थिजिनबगी थबक चथरे पनबा याय कोकराझार रेल स्टेशन दगी किलोमीटर 5 रोम लापना लैबा मफम अमदा ngarang नोंयाय मतुंग पुंग अमरोम ताबा मतमदा पोखाइबगी थौदोग अदु थोखिबनी थौदोग असिदा आसियाना की पाउ लेते हाइरे पोखाइबगी थौदोग असिना पुंग खरगी ओइना रेल लंबी थिंगजलुरबा मतुंग अकनबा थबक पाइखतुना अयुकी पुंग निपानदगी अमुखना रेल चथोक ससिन तौबा होखि हाइरे थौदोग असिगी मतंगदा सीएम हिमंत बिस्व शर्माना हाय लोको पायलट ना रेल लंबी की सोगलिबा मफम अदु मांगजौनना उरमद्रबदी अचौबा खुदोंतिबा मसु थोगलंबा याय हाइना माकना पाउमिसिंग द फोंदोखि Energy Healing Center Rongpurda computer gi matingna anauba madi ariba anabasingbo computer gi matingna layong khangdokpuna layengba hausare computer gi matingna makal makhagi anabasinggi report lokthokpuna haksangi awatna machal kaya menkhananaba amadi supplement piduna naturopathy amadi magnetotherapy na layeng bajaragani maruwaina nupigi laina sing I watpa angang khawgi laina angang oidaba nupa singi phambi sonbagi laina prostate gland chawthokpa kidney amadi ising marigi anaba nung leiba sinus diabetes bp stroke paralysis nerve amadi brain gi anaba khwang naba khutang chikpa spondylitis phai chingba liver amadi chakhau gi anaba piles wakhal gi anaba tumba yadaba sor chinba gi laina sine chingba layang da yaragani loinana matam sangna hu chemba hidak charakpadagi side effect amadi ida hu chemba toxin lairakpa I watpa gi anaba koktanaba amadi steam bath ki kudongchaba leijare silchar rongpur part 2 gi stone crusher manakta leiriba energy healing center da ngasimak gengsimbirabu mangjongna appointment ki damak mobile number 9395732456 number asida call tobirakna bakhanganjari Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna paw asibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu aroibada maruoiba paw amukhanna hiangai ginini panba ningol chakobagi thoram manipur data natana mapan manipur dasu paksana pangthoknakre Laklipa December thada rangir kharidagi capital point phawbagi flyover sanabagi urep yung tamlagani Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma numinini gi Barak Tampak ki khongsatanga se yuk silchar da thonglaragani silchar dagi kasar police na fake doctor amaga sufare punna taramari sure haina police na phongdokhre Assam cabinet mifamna SSA gi oja lising tarani thoi regularize oinana bagi ayaba pikre amasung Kokrajar rail station manakta pokhaibagi thodokna pung kharagi oina rail lambi thinglure
Lakhipur Online YouTube channel gi pau sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.